Međunarodni dan maternjeg jezika. Maternji jezik je blago prema kojem se trebamo odnositi s ljubavlju i poštovanjem. To je prvi jezik koji naučimo u ranom djetinjstvu. On označava put ljudskog društva i pomoću njega ono ulazi u društvo. Čini kulturu grupe kojoj pripada svoju i postavlja temelje razvoja svojih intelektualnih sposobnosti. Međunarodni dan maternjeg jezika obilježavamo svakog 21. februara, a kako je sve počelo i zašto je važno, čućete u nastavku. Iako dan maternjeg jezika danas uživa međunarodno priznanje, put do tog statusa nije bio lagan. Prvi masovni pokret naroda za prava maternjeg jezika se desio 1948. godine u Pakistanu, koji je nakon particije indijskog podkontinenta bio geografski, politički i jezički odvojen na zapadni Pakistan i istočni Pakistan, to jeste današnji Bangladeš. Njihova vlada je odlučila da je Urdu glavni jezik države, iako je većina stanovništva, uglavnom koncentrirana u istočnom Pakistanu, imala bengalski kao svoj maternji jezik. Protesti na tu odluku su se nasilno završavali. 21. februara 1952. godine policija je pucala na studentske proteste u univerzitetu u Dhaki, ubijajući 5 studenata i ranjavajući stotine drugih. Nakon što je Bangladeš dobio svoju nezavisnost 1971. godine i nakon njihovih konstantnih inicijativa, 1999. godine Ujedinjene nacije su proglasile 21. februar kao Međunarodni dan maternjeg jezika, koji se i do dan danas poštuje i slavi širom svijeta. Maternji jezik je jedan od elemenata identiteta nekog naroda. Pravo na maternji jezik predstavlja pravo na slobodu. Negiranje jednog jezika je negiranje naroda koji se njime koristi. Maternji jezik služi za svakodnevnu komunikaciju u formalnom i neformalnom smislu. Koristimo se njime na svakom času i učeći svaki nastavni predmet. Ovaj dan posvećujemo s ciljem unapređenja, učenja, njegovanja te razvoja kulture različitosti i višejezičnosti.